sister be appear on social media. Sister now or TV3. Na se si was one year TV3 adwuma be presenting no. One year name wo beton ho. Awro pa obeton e bi ho no so onya ne sika free. Me akwantu ahimachi me tu brodo isa na me sole ahimachi me ntumi na eho na me nya me sika free. Ya Korkor so se ono so ba brobro no ho atwa na kosua dompo abie mu eniema wurawura mu adia ano so odi aton okua pini ba wuti di na akwai so ye nkrande da bi oye kua pini ofi Eastern region ye ncheche nsem bebre Abena Korkor na deja eda bontin a enne wo bia hwe adeja no adeja we de enye se bia wa hye bibia ye light bia we de play firika dochi we bie mu anensa ene nam so a chese eye awrehosem ena abeto abontin na beto abontin na ya Korkor se Abena Korkor se o sene ma eye oman panifo mienu pe posi ni pani baako ene NDC penny so back sankrofo mienu pen na odi video no eseni omo enti sa abeto abontin dia na chese san penifo we mu ena dia abeto abontin na me kan tintima na chese ya Korkor no se sia no uja no so na se opensuo da dum na ya Korkor adwuma oye no enti e bia na penifo no mu ja na soso na o se ya Korkor eye fire service na okodum nkrofo ni ja duma oye anu no ena wo de sani e mo obekasa when they go do ya papa Opambour nation prophet Kumasi na hwe ono so asem ba obi aka bi se na manu de ti sa akoya mi ka bi papa Opambour so ne ba chief ehia se wo mo so wo mo ba kasa bi na ya papa Opambour kasa fa wona no se obi elice ni tuma papa bi a ono sebe mintimi hu me na wale me ne ya meja no wo se papa me yere timi nche sesia in fact ya Korkor akosia dompo na ode beto abonti na efe yie papa efe sen me yere dia hu twa ti se unwu akosia dompo no kwa na wa mesenia ne toaso na ayi no obi se anytime obi nso se ye ne fe Opambour se papa sebi ja jimi samra wa frame a wo ba be no yere ti wona odi san kwacha sem no free me line so ko yenko papa Opambour ni yenko tie nia o maye enfri womra so chief wo ya de orifo nyamiado moko ensama ba o mai mu bebre nation asana ya de awurade asamba na abasamu kire me sama sisi o mai mu yes go ne hwe ensama ba o mai mu no ne hwe ne be ya fa onya ye ka na fo yi ne yetua taxi ibi abombo ho kwase ya den ye ka bi na orifo mpacho ensem bebre na ekoso o mai ni ya na enya sem koto akora prophet ababa wa ba ko a wonka before ene ni naked picture de abebu abonta ai before enya sem koto o de sande wana me pacho wan fan sen wada roma ni ade na hunu ye se wa ba abonta de abetu dwa se wo de sende nipa mienu awa Ghana prophet ni videos no me pacho do de kire me sesi me pacho prophet ei anu o hye na de ekura ge no anu o hye ade anu o hye bomb na orifo time bomb do the ekura ge no vagina bomb prophet ehu was what they send nipa mienu pelifo mienu o man ni ba ko ye police nipa nyini pa wo man ni ana mpacho ba ko nso ye NDC nipa nyini ba ko yes one na frɛ omo say omo na frɛ again say on fan send omo na so on one na send wo me pacho again na e dey send wo and omo na request according to again statement was one na dey send ono o dey send wo omo say omo nya ndan pacho omo hwɛ nya ndan omo na twempena pɛ etino dey send wo omo ana say omo twempena da and wo ma so afitiba o dey send wo the way what that what they adibi what that no before ana ba ko so enu dia mi hui odi for pacho wa ha to do odi ade ene wan fan chira me krachi pacho ma me ma chega masa enu ntimi hwe abra me chira ma ya me wan se me da fo ntimi na odi for asem wa si nya asem koto Jesus Christ video e ba bontene na omo de kire na ba ko abra oti apakam na prophet na ni ba no so no ofra apakam ni motofo sa anya asem koto na nation Ghana he ya prophet na ni so bri no fra kapan pikira abehwe fo wa ni na ni so bri na ma no ofra apakam mo abehwe fo prophet Jesus Christ wasensini ana odi for anya omo di so gu na na so sa asem wa si prophet vagina tam ne fra kro abehwe fo efra apakam no so abehwe fo ni pem mo nation the way I tie no ano dey o hwe na woni wan hwe ye
Sa Prophet Obama ba hwe me yema hye. Eni amanya de ahwe. E man be betim de obi de betere me. Me say sister o de ye de ade. Ne hwa ne no kote de ba ade. E na o de ye. Kase ne bebrebe. E wo mema dwapade guamfo so. Na somebody minister ba ko bai. Current minister ba ko bai cancer. Na me ka so on trans e pon fa kire me ye. Ne hwa ne kote e gu na dim no. Ne hwa ne kote e gu na dim no. Kanipa ase gawoni go for kwamba sorry go for mon sorry and what thing abeko kona mo papa so pie so pa ne wo kono me se me wo yire me wala obusuani na so me nyana me fa no eh masa hey papa you could man come that episode come on reverse last time no da bi wo reverse me mount to asam ne so wo yire wo fie tie reverse abeko ko bi die papa so we bi jona so ma no pa mo wa da mo ma ne hwe na man fansia ye repair so do adam no be sha mo djumam de beti wo ababa wa no nyam ne ho fe papa prophet se ne ye ka ne ho fe se no na bo ka ne ho fe prophet na adwene no e wo de odi fo yare pacho adaroma oyare adwene wo pacho oyare adwene mu yare pacho ya doctor de won report of lecture odi fo pacho ai edabontin pacho bipolar pacho also for me ni obi o ka se bia boa adentina onye odifo na wo fenti onye ni prophet oba we osofo na wo fenti onye ni na odi no ofe oba we nyale enti awon feni madam odifo pacho oba ko fa abro kire prophet omo a chen ku omo nsane ade ku asana emman kokofo enye bi ni ekutwa ba ku na odifo omo yes wo abodam dodo na sabi ebinom awurade hu nipa mo enye o madi enti awurade o so be safo yino se onya o madi kasi asema akwa kofitie asem bo awu kan fi enkasam enti awu ni asa enkasam ti awu onya o madi minima se mo aka kire enti angika so abodam prophet ana ye obi o ha wona na hia mu pe prophet wo mo na hia mu bebre ni wo mo de aba abontene obodi din ya so abodam udi ni wie na oba ne ba abontene ba bo odin a wo so abodam so emma no so de sade nso na nyew so wabie wa na mo obi afo we na okogina mo tenka empa so ni so yes sa kwa ayen kwase asem odi fo mpacho omo sa wonya ene na wonya enokre enkoye wie meka so ya pa me eno yen kwase asem me ko be ka cha me nyini yes cause enokra nka wonya den wonka prophet mpacho aya na omo ka so abodam na wo hwe wa wo ka so abodam na wo na da pen na wo ka so abodam so ne na da pen no so aba abontene se so busafo yes sir when so on so busafo baby no when so hun masa ntena wo ka chem ade wo gina usuro odi fo mpacho ge ba ko wo so of on one me pacho ne ge ba ko woni abna kokko enya se kotu akra wa kra tam wo kra so wo konkran mpacho prophet asem fa shepe so so abada enya wa asofo someone who is abada someone who is say no we thank God for that but ahwe wo that's right ababa won ohia futuo enokre ohia obi onim nyansa wakasa chene mara gura ni tirim eye akue ntwuwa na mede ensem ebro yakoko ebebo ani emi pense mbisa gana mema se misram yakoko se wa sakra nti obi mefa no wale na meso mba wale ana fa comment ma me why akue ntwuwa na mede ensem bro makra